Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli iginego sori y'ukwege y'omwitongo unekoretwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Nyamusi baba bakirembereya nebe mechando ya beire menge Nyamusi oyo omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya eteira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya eteira mange omoitongo gakirembereria ankiomboke buya Nyaboke korude wana sweto mutima itukondiri arange peace of mind na inchenge ya nebna mukaisa buki Wose baroje things saini bon. Oh no. Entengui canarus. Okoro sapi. Sita uma tubaswati mbali kumuki yogigoro maona. Anyaboke no musacha. Toto kwa naye. Oh sawa. Ono osingwande ina igoro na igwete chinsa kitanye sa ine ono sa tana na igwete wocha. Nje. Na igwete kwa na Mboka ramu. Timende ya jinsa nilenga naso ete nyumba lakini nachite butukabu. Inda sinjo bate wanya roga ya kero. Tempo jinga ho na etra to no Italia orango. Nyasai. By the way, sinaron tiketa marungo ko yan. Nagulitas. Tikete club giti. Pusong. Araya. Ayen tengo ko yan, wala na ko ko yan. Oye, natuli na kinaria. Ante ya, wanda to. Wesi bibone ga nenchenge ndenge sibi to soke to. Nintiketa ngo muzinga, we krom. Umuhimaro tokuniri umuswati yo yaro tina tindire akante yanga chirenchi kumurehera ngoro uri mbage ruwa tindira wose ngoro rande kwani murebi ne mwabo gakimukaya murebi tako mwabo nende mari to kunyitari abana na yabanda abanene ambio ayo ngoro ro mama estairio nyanchama go biye yani nabe korogana na ki ntori bana bam neba bodege te kombisa mwana intendere vinte ana ramangi akini asaba naiga tutraranya tikaigo lakini hitkelmo Ngote na kinyancha mali sister yao. Kinyasa bono.
Ketrate kama ngana yake. Ndegate. Kandate muka. Nikoro yana yariri. Ketrate muka. Nakiko ndili gotari kwa nakende. Nakibona whatever. Etira tumoki. Nakibona gutimoka. Ndai tonte bisai. Amangana aro kumbisa. Nyambeki. Kino biroroka gembinde. Ningende to kina mama. Itukelimo. Nipote. Ngora nyangali kunde kidogo. Unachiona mpaka toka na. Jibono ntina bongo. Kwani leo mimi na kitoko kwa ntina bongo kwa rafiki. Ayo sibinya sai matwende. Okay. Nendere nje ngokuberera. Inje kebe. Ngonde kwanda bare. Okay, ono gotote venga bona ino more. Ya tindi more mono. Ni nyuti ndiko tinda mo. Ngo tina tari na tete mama. Ngo siba sisinini. Loko rusi stress yo bongo. Tonte che rovi. Wengine kure na kubezi. Ikanka seiki. Incho mumromo nene nkaga. Wasokira nyugo wiki tera. Chita bichi wacha kile koleta ga chobo kwa choka nyoranga ugotinda. Wane kwa ko ngomani? Yare gitwa ngo korano kumanya muntu kiyuri. Karati anda kubuti anda tini. Ngokere sengo nzungu so. Kabisa. Usema mo mino gutuma. Usenya boko gutuma. Aye. Alanza. Yo wacha ya kuona na nje. Sit down here. Ante tonte ngo gutuma. Manya kuisaranza. Usitiganisa ransente gerobo chingo bwa ura kura. Onyo utomire ko chasi nyanja minje nero nambe egenderera. Enapo tebirangere litwende bakali. Na kwereste. Ikato chire bakonkobe. Because tinda kurasikia sabu moshi. Kwanda bako. Ukene kyubate mbole mikyubate. Orana bakumuchule singi njonjira kwantebeti. Ayamwiwa. Kwaramanya ku utumu wako yawatebeti. Mete kwaramanya. Okay. Amangana naro mwako yantebeti. Sana nchomete na akindi kimete nganje byo kandi. Tima ite usinimbuate muntu ndibwenso simwana. That's why nigenteke kunde ngenge chande teboni yambwate birangere lebisa. Ukwani? Bagora mwalingi. I don't know. That's why ngobe ngankonde koni views yani bongo bone butumete. Yani baka tingo nyaro kuimaje. Uyundenge yabe. So I think lakini abo watu wa idea ekalona ikiro ni sarasa ne na tori because I want to kogenda bunanko ya no byondo serious mai tengo byondo serious ne chando baka na biro ngani. Bona alimura na kuivuli. Lakini bono mete aye kamura. Ndona tete ngwanda twala orero. Kama ete okay. Nama ite nkwenda tore nante betinga muligi hero. Nama ite nkwenda tore. Na chekara nama tinga kogenda twende nae boni geiga. Ama ite nganjibeka nkwenda. But asingi chama skani bwate nae. Nda don't get. So chama skani bwate nae. That's when out there twende nae. Neba ningi tumanyenga no around. Jabono mumura timbwati sida. Na bata dingo ko support bageta ka mwali. Yeah. Wana aito kwanda bako. Na inde bono maite ngwa kitiksi. Esi binga ngwa kesi ni anake sasa zari to kurugoro. Zari na to ni sasa zari. Sawa. Shida tiyo. Hapo to kwanda bako. Lakini nende njire dress hono. Lakini mwana hapo to kwanda bako. Mangana yo ko rusio munugo. Tatumanya soko nyiga.
Ngara isaboke ta ko gotebe bunu takere ko babunu musubati bwingi. Isaboke tarenge conversation ni. It was between me and you. Tonta gerere wiya kabisa. Ero nili tukuri omweli onta gete kuiwa magana yo bore visita. The next time I spot you otindete. Approve isaboke te yonga nero gokorusia. Aya agosinyira isaboke kubwati. Nanyanja. The next time ngokonyoro ko misbehave ga okwanda gosoko isaboke magana iguru yo migondo tarengo ekera yari gwatwo na isaboke gozia akarigere bune migondo yatokere gento bune kiaba and he has been all okay ebine bintu kwacha kire ukaganya nje to ko nyanjama sito bore me buborete ngi kwashize kuriya inche nastenga soka inche mo isaboke akina wote integerera bya timo bugasta mo karatiga nanche ngo kwanande timo bugabo ngo mu kireti isaboke nanche mo ngimukeri nje to ikongosa no bo mu muromo nene negwete haunitishi nende tukondio na to isara nsuku na ya mesanda boyo mino kwanze ngento to share iga isaboke cause ni your blood brother but for me nje to menti seito Nyanchama. Nakiwa amainga kungaga mnaturiomento. Ota ite piga kwa mita iga ontume kuragora baiga ngenda pi. Nyanchama. Omoyo ne wangire pi. Wangire pi ke rote ke to ontu maiga. Omano mino. Ete kunyarikana. Egento nkirega. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. The funds for the purchase of those medicines, or do you use own source revenue? Omugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati nige kabusi bwe komiti yebunga kwa regoro ya mangana ya wachunu alengete nyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital. Naume 9 na wamama 2. Umubasoka no mutindi gokorekana chinsemo chiri chia sali gabantu abango gotegore chinkomo n'abantu bane gusiria obugima bwabo. Kapambana na hii moto, na wakati tulimalizana na moto tukakuta watoto 2 wamekufa. Umubasoka no bw'umuriro gwatekana abana babere kugira nyomba wikago kwa kaingina arenge gose ntokomanye. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Timantinda da usinobo tinga usinobo nonsense. Kende ngionda gotegerere bono uchakirarira. I thought I know montomo nene kanyo kina gotike to bonge bitingironse. To go soka no soka yani go face. Iyo ni lifestyle yangu kuruka. Aina magana gontebi. Kwani ngongo tingu tore nerensa. Hey, nya unitishi. Why? Aye. Tinta dio cha go tiri moikone ncha go korengereria njira ta korengereri. Na kore sire bintu buna bitakire go koruse itoga. You are telling me buna go gote obochinga. Buna vegere go gotigotinde nkaga. Seito nkaga sindu mu muromo nene. Mukaya nyegeri omuntu oyuiga. Onye ko bwata obongo, utiye ko bwata obugima bwani. Miss ko ko pino mente mbaranga twarwandire nabwo. Onye no bore bugotete ntwa nagote asnarontike to muzinga twende tunyo. Onye nakego sigiti oboro. Dakonda gaigonze tinjo mini. Ga persi. Gige opor.
Eka ngo kwa siri ntubuna biwa pensi to ga ta disi de uza ko ngore kina. Ika so yo kwa ga ringira na ko nyore isika. Soka na dara soka. Ganya huko. Onko nyore koko soka go jaga ari tukolinde. Ebintu byago denda siso boke mat. Ande nta nyore tabi go soka. Rojebo. Mwanji ngaki ko dite. Ngi kebe. Akibona umuntu yatariko bwatesiga ka. Mwanza. Kusikia rero umwana yatariko bwatesiga. Ukibona umuntu yatariko bwatesiga ka. Kusikia ari mwana anagati ataikubwata sini. Kari ninju yaye kutabwata sini. Kusikia mubera. Ati kana nenda temanguri. Adu nuanza. Kinki kusikia ari mwana uyu. Tikusikia bali. Teba munande ngerereti. Ikachete kusaka nyamaru agatinda akasiria simu.
Mbuya. Matukara wira mwana. Matukara. Ya mwana. Ya tole. Ngakiaze kwa. Aya wandu mbuya wale. Naranga ini kinali nga around ya. Jandara tara ya namba kwani. Ole dia tidak kau itu kata. Ngaki jikorera mbuye chi. Yawale. Kusono turamanye kigushye kimwe jikorera mbuye chi. Mama umuntu yakatumi. Yawale ni wanye. Yamun. Ngaki mokodaba. Ya nato. Okay. Yawana ibe. Ngaki umwana ujo ngaki mugende kana. Biyak. Ono rindi nanyoranga asingi kungunya kutara nali ngega nate batigange temba kwanira ngarambo kalindi nandi kuchimungu imbura turo chinero lirembo liri mama omwanzi nkinki kyabinga kinga kyoititayo kinago tika kinkali buya ko kwabusa nkinande genkinki kebe mondo ko gose iki kyabe kebe baba mukayo gwaka mukayo ndugu yano yomo nkiyo ko bol na kimi ikoratiga niresa au gwaka buno busa kontu tindakura tunangwanga busa akeza kwanga chitaka netingonde Inkonfona nkikiaba yani nkikiendera lakini bakakara ngamna ni tengara kokenga chikorwani sokore omore kuratika mukaya ntata bo aho kurwani ayi bunango akyanga chitaka ayi nyamuzi kuratika onere wakaika mukaya minto mukaya kuratika Oma demo kira kindari ko gani pi kira kindari ko gani ande mo amdu ninga nkinono bore mo bono ndo kina bonde oni onye ngoni nganya ko runga pi asenye ndibono omo sa to mo nkino mwana mo ka sari emyaka yana ko anda sari go si mara kabere gata to ay no mwana mo ka ay na ri no mwana mo ke ade ko ngora mwana mo ke una ye ati muka wale mata wale nta negosori kwegia ya omoitongo unayaletwa simule na Ndizi TV kubwatira na muno mubagani o Camel Park. Onya bantu bari bakontra chikase ndichiana mangana sariku eko gereka na umira tata wakwana eko tuakwana tino chinga na kwa tekerengere kia venga
Mustayo usa story. Ayo mwako. Surely mubwata manyinga boleke nyoleke. Muchando mwana entere. Muka. Emera nyaye. Omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke usi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ogututarira sichiabisi chito ekyo kirebo cy'obwechiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Twaichanire koraria ogokwa kwa mugaka Joseph Nyakenucha. Twaichanire koraria ogokwa kwa mugaka Joseph Nyakenucha. Igare omwana wo mugaka Zakaria Oundu no mongina Veronica Nyangate. Nigo are omugaka Roslyn Nyakenucha na Nyagosira Mary Mora. Nise Musa Nyakenucha, Lawrence Babuji, Nyagosira Polycarp, Boniface Mose, Geoffrey, Janet, Gladys, Justin, Ven na Cliff Nyakenucha. Nigaro yo mwabo Helen Matobori, Anthony Oundu na abare Nyagosira Sabina, Mary, Teresa, Thomas Masese, Christopher Atemo, Charles Barongo na John Barongo. Bakaba muraba mwabo nigo bare Elizabeth na Salome. Nigare mwana wa Ibrahim Nyatichi na Patrice Nyanamba. Nigare bwa mwabo o Professor Nyasani, Nyansera, Nyangao Misaro, Bana Bochora, Nyakenucha Maturu